Tering chelu ni dong yin siang daw shibe se sum nin ne sho doji den do den shi che be gong sa dal le me phe dang ya gar na we ri shun tene khang gi ko ti wo la tene khang ti ni gi ya ga che yong choling chong du teng thang bu de un zu na yo ba thang ani sang yi chi ze shi bar chong du de chong na gi yo re Tenya Nasho Doji Dengi Chanchu Shimbe Chode Rimuchengi Nyadab Su Tenshi Chebe Buddha Heritage and Resource Run Kantu Choling Sondu Ki Unje Zegu Tola Ya Kundrun Sobo Gaya Zombun Dr. Thiagarajan SM Chogi Ube Kalyun Tisur Gyabjulubin Samdurun Bichen Cho Thang Kuje Chungche Kasur Tempasirin Cho Tene Kangi Nyedun Pa Serme Kensur Trasirin Cho Tene Kangi Genzin Lero Dan Lechar Genzin Kamachunda So Chinangi Kyaba Chojar Wa Shibju Zamne Nyamshuna Yu Sondu unje zegu tola jinor gong skem gun shim chogi zebe songtin na chojar wo yong la chamri ta tene khang gi ngö ne yagar ke yong choling sondu teng tangbu koding na wor tu gesur chim chung she ga ze jing pa bu yi gi chödre shung gi dewa thang tejung lo yu ka tu tensu ze de constantly la me phö da yagar na bu rikshung tene khang di ni yagar gi na bu rikshung la thona cha yu sam member rikshung te da tengrab gi chenje ri ba ta nyamde chidar che thumi cheba cha yu de yin ba thang ter den zamling di shi nya ga chung wa ta tegi den ba thundi che ba yong le shamdik drup tube nuba chenpu thong tubgi yoche katse du. Kundren zuwo Bihar ngadegi Gaya Zombyon Thiagarajan Choki Choling Sondu Teng Thangbur Nyamshu Tuba Gasur Chenpu Chung She Thang Tene Khan Dini Gongsa Choki Tu Gongshin Pyo Dan Gyagar Gi Nabyo Rikshun Nyamde Chayu Gi Logyu Rangshin Tenpa Shek Yinshin Bihar ngade Shungi Nguyene Tui Tawdo Tungyur Shuda Shumu Yinpa Thang Tene Khan Dini Gaya Chongker Dan Gongsa Kyamgun Shima Choki Par Delam Tingsab Yoba Tsundun Shek Yang Yinpa So Song Song. The center will serve as a profound symbol of the enduring bond between Bodh Gaya and His Holiness, embodying a legacy of spiritual, cultural and intellectual significance. Tei Chesu Kalyun Chesu Gyabjilubi Samdur Bichen Chogi Songshe Nawe Tu Chinor Khons Kyamgun Chim Chogi Tu Gongshin Tene Khangi Maung Ledun Lamlong Yongwe Tu Re Tang Yiche Yuche Sumbatan Del Zowu Tiwa Nenga Sum Yoba Teni Pabu Nyi Gi Nawe Rikshung Sungkyub Gi Pendo Tang Kyoko Yume Tang Sungkyub Tumi Tishin Tablam Khanshi Gi Tone Pabu Nyi Gi Nawe Rikshung Sungkyub Tubam Sheba De Yimbar Sungde Tengab Zamling Chodu Koryu Tang Jiso Chapsi Penjur Sogi Kanya Naso Yobe Nyanchang Chingi Tukab Ter Jungjur Mirab Namla Lengen Chembo Yobar Tei Chedu Yagar Nawe Rikshung Dishin Pendo Chembo Yoba Sung Song विशेष रूप से आने वाले पीढ़ी बौद्ध भारतीय जो भी हो इनकी सर्वभौम दायित्व बहुत बड़ा है उस दायित्व को निभाने के लिए बौद्ध भारतीय प्राचीन विद्या अपना निश्चित योगदान दे सकते हैं ऐसा मेरे परिकल्पना है और उसमें कोई त्रुटि हो तभी बतावें जैसा मैंने 3 प्रश्न आपके सामने रखे हैं उन तीनों प्रश्नों का अब सब विद्वानों की अपने अपने मत होंगे उस मत के अनुसार हमें राह दिखाने की मार्गदर्शन करने की कृपा करें Chosong unje zego to gyaga chizile gungi kyabgun rishun sembe ngoyne samrin shik pebe na konsidali leme pyodan gyagar gi nabu rishun tene kangi tsenjang tingi le pyodan gyagar par nabu rishun ki delam tingsab yoba tsuen tugi yoba thang konsa chogi tuygune pe nalende rishun sungyob tang tarbe le du kalub yangyang pebgi yoba shin pe nalende rishun di shin chulu gi nedun sam member semgi tsenri gi yimbar shimju gi tablam yarge tongi yotab tedabu choling tsondu ni tuito chigi yimbar tene kang di na tazun sam member miyab and Tibetan wisdom for today's world. Sondi dinara nga zu jidang jushi kyachimo mangbu yorwa inde di nalo ne mix karche nga taregi di nalo le ya ngobe nelu ko chikche ande nege chik semgam ribe ko chikche ande sumba dile ya cheme kor daru ko ta dige sama ya nga zu di nalo la nga zu pyuji nangden sam memba a di nalo chirebe ge nda shung ba je riba chimba 당전바 제바바 지루바 다가는 신게 리자타바 콘주기 개발돼서 된리시죠 콘주기 더룸 나로리아 응외베넬로디 걸 칸디시게 바탕 다가는 신게 샘간 리베걸 카리시게 바탕 다가는 신게 에너지 체맥에 남샤 칸디시게 바다 된저걸이야 가지고 믹스했다 저리지 주시거래 안디 나로니다 치로니 개발 평에다 콘종 가지고 야학해봐 망부지 분연의 배열에 따타디 주유 가서래 그런 저기 다루트네게 대단테라 대대베게 개와
Pune tang, Mumbai tang, Kolkata tang, Rajasthan tang, Delhi tang, tuk se ka ja gi ta cho shine tuk spe yore. Te ni ben ye ge chon de na la ta kono se ti ka ya jang she na ya re. 야가레 너브 리슌기 나네 리슌 조 디게디 엔 셈감 리버던 디와차 데요레 도면 디기비아치도 다디 리슌디 비베 나보다 낭주도 되어 유비체 디토라 나란조레기 비베기 달나라 타케봉원에 테네베 시브지다 망모 캬바 모시아요리 섬도 캬바 디게디 점물링 나리아 팅두기 아니 교고다 뚠베기야 차베 제고야다 아니야 잠지 빼고야 로존 떼고야 토라 아니 त्या 기계 위주 당고리 섬도 진대 임베 차네 바람진의 재직 먼저 지조 나라다 비베나 딘데지 더루토르 개발 예배 토라 안수 도다소소를 인유바 다네 신기야 게이 토레지 군리 예바 딘데 루루 쇠체젠다 다루 진데 부베 나라 아니 뱅로 때레라마 토럽 칸라 간주 기계 외주네 아리 다 기계 외주디 투스나 안디 나네다 위법이 없다 안다네 시 소소리야 다 가서 두인 기업 딘데기 아니 루루 쇠체체니 아니 죽주인기 레시 정고 대에서送的 안디기게 누스버게 죽주 만나고라 안겐 대죽대 디네 관계 운지 아니 캔수 대시를 무치다 현재라 안 콘조야 자도네다 엔즈물리나리아 칼리칼리다 디네디 미유 디네디 다자야 캐비차 고시는 거를. This conference I'm looking forward to for the deliberations, and it's a very good beginning. We hope to see a wonderful library coming up. We hope to see excellent academic programs being taken up. And we want to see, the Tibetan younger generation getting exposed to the ancient Indian knowledge from Indian schools of philosophy and also Tibetan philosophic understanding. Both these, cultural communities are doing extremely well, and the kind of harmony and the peace that is built into these communities must continue. Well, this seminar is going to help me, at least, or help the outcome of this seminar is going to help the world in understanding that how this wisdom can pave the way for a harmonious living amongst us. And the search or the quest for humanity is not only physical truth of the nature in form physical, but also the truth about your own self-growth and your existence in this universe. So I think that is the key discussion that we should have. Therefore, this seminar will be able to inform the duty of self and the quest within and its interaction and interface with the quest outside. Nyegi joja jena tsema kolre tsema de chidida lorida tarira woni se ini ta kola ta namsha ta gi ni singi ta yanda ta na de kol shya ta dia logics labchen reasoning sing de na tro ni badi epistemology sana loiki yul toju kola delada gozum tsema cheva tsema de kola shya ta de yi. How I look at this conference is from a point of going back to our history and culture and tradition, and both from the perspectives of ancient Indian wisdom and the classical ancient wisdom of Tibetan knowledge system, because we believe that both Indian and Tibetan systems come together by ages of exchange and inter-learning process. For us, like, it's coming back to us. At one time it went to Tibet. It's a way of receiving and sharing. Sabe constantly le me phedan yagar na bi rishun tene khan di shin ne sho doji den gi nyadap su zudrin na shin yue ching te ya chelu ni do ni sa sum dawa thang bi che sum nyen chenor kons kyam gun chim cho gi tene khan sa dun gi jingma jona ze yu pre
tene dini thoma pe nalende tene she chen ta jang chesur konskyam gunch bu chone nangba sam member gyagar gi nabu rikshun chasang chunche Dalai Lama phyo dan gyagar nabu rikshun tene khan she deyo yong dan kodur gi yurnan zeb she imbre te yang kebe shimju dan choleng nyamde gi lamne gyagar gi nabu rikshun samanam tengi char lengmyo tang chamze dan sangju deshin unit be zamling shi twin tuber bezun shu yude imbre du Konshu gi nesu de nobe phöglung tin khang gi sargo bang awa chanju thang palen ba kama sherab genze ni ne ne cho doji den tu tin shi chebe budar heritage and resource run khane nyen shu yu